Ерке. Өзіңсі. Первый раунд. Баста. Өзің. Енді. Сол аяқтан басташы бол. Баста. Өзің істесей, Ерке, өзің. Енді тізе тұр. Ерке, өзің басташы. Боковой лоу. Вот так. Енді лоу. Ерке, лоу, тұршы, лоу. Так. Өзің, Ерке, өзің істе. Қозғал. Вот так. Дерке. Аяқпен көтерсе. Вот так. Так, өзің. Табитет. Өшті, ана, өшті. Өшті, табитет. Ерке, табитет, өшті. Ерке бар. Өшті, ана, өшті, печен ғатсыз. Вот так. Печенға тұршы, печенға. Ерке, өшті анау. Синий угол газа Ренат Азятки. Концовка, сепца. Ерке, лақас қой.
Ерке. Ерке бол. Шижак, сеуз. Печин, лоу, бекпист. А, Уштанов. Второй раунд. Вот так. Бекпист. Гладо, бекпист. Вот так. Ерке, остай. Ушты, ерке, ушты. Пейтин аттықш. Вот так. Нет. Ерке, бекфист. Вот так. Тати. Вот так. Ерке, вон, концовка. Бой окончен. Со счетом 3-0 победу одержал боец красного угла.